Ikaze kubakurikiye WXTV sheni ikorera online kuri YouTube. Uyu munsi reka dutangirane n'amakuru yo mu karere. Amakuru numvanye abamotari ku muhanda aravuga ko Repubulika y'Abaturage ya Tanzania igiye kohereza abasirikare muri Kongo. Repubulika y'Abaturage ya Tanzania ikaba igiye kohereza abasirikare mu 12 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bije nyuma y'ubwumvikane hagati ya perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aba basirikare mu 12 ba Repubulika y'Abaturage ya Tanzania baje basanga abasirikare benshi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abo Burundi bagiye kurwanya no guhashya M23, igisirikare giharanira uburenganzira bw'abaturage bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abandi baturage bajuguwe ni leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo badashaka kumva muri iki gihugu. Amakuru aravuga ko kandi hari amakamyo 30 yaturutse muri Tanzania yerekeza mu Burundi. Aya makamyo 30 yari yikoreye ibikoresho byo kurwana intambara. Aya makamyo ntigeze ajya mu bubiko bwa gisirikare bw'u Burundi wapi, ahubwo yoherejwe hagati y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi kugira ngo Burundi buzabone uko butera u Rwanda. Aya makuru nayo turayagarukaho. Ngendishukuru Mungu Jean Dodi Bretse gato reka tujyane. Tanzania iyobowe na perezida Madame Samia Suluhu Hassan, Kongo iyobowe na perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, no Burundi iyobowe na perezida Evariste Ndayishimiye. Ngo ni inshuti z'akadasohoka zanywanye by'amaraso zigiye kuzagisangira kabisa nagaye muri ibi bihe ndetse zizafatanya mu ntambara mu byiza ndetse no mu bibi. Reka tujyane gake. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yohereje ingabo nyinshi hagati y'u Burundi n'u Rwanda kugira ngo zizabashe guhashya u Rwanda mu gihe rwaba rukomye rutendere. Si ingabo z'u Burundi gusa kandi kuko bivuga ko bari gufatanya na FDLR, ingabo za Kongo FARDC ndetse n'ingabo za Repubulika y'Abaturage ya Tanzania. Hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ngo ahitwa mu Kibira, ingabo z'u Burundi zintarumikwa ngo ziteguye intambara ndetse n'ingabo za FDLR. Izi ngabo ngo ziteguye gutera u Rwanda nk'uko byatangajwe na perezida w'u Burundi avuga ko yiteguye gutera u Rwanda kuko byagenda kose u Rwanda ntirwamutsinda, ariteguye kandi azarutsinda. Reka turebe gato. Aya makuru kandi yo kohereza ingabo ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ntagahakanwa n'u Burundi, aho Burundi bukomeza kuvuga ko u Rwanda rubafitiye imigambi mibi kandi rushobora kuzabatera. Ariyo mpamvu rwohereza abasirikare benshi kugira ngo bazabashe kurinda ikibi cyose cyaturuka mu Rwanda. Ibi byatangajwe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yavuga ko u Rwanda ari igihugu kibi rubafitiye inzika kandi ushobora kuzabatera. Ariyo mpamvu yo kohereza abasirikare benshi ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Burundian will not accept to be killed as Congolese are being. Abarundi ntituzemera kwicwa nk'uko abakongomani babyemeye. Abarundi turindwanyi kandi twaratoje, niba twataka tuzabasubiza. Together we know that we will respond if they attack us. They have a bad plan. They wanted to do what they are doing in the DRC. So we know that he has a plan. Bafite imigambi mibi, barashaka gukora nk'ibyo bari gukora muri Kongo. Rero natwe tuzi imigambi yabo yo kwataka Burundi bakoresheje M23. Burundi nabwo buriteguye ubwabwo, niba twataka natwe tuzabataka. Ariko ubu nonaha nta mugambi dufite wo kwataka u Rwanda. Turashaka gukemura ibyo bibazo mu biganiro. Niyo mpamvu niba bashaka gufata Bujumbura banyuze muri Kongo, niba Bujumbura ari hafi unyuze muri Kongo, Kigali naho ni hafi duciye mu Kirundo. Ikibazo no kutuzuza amasezerano. U Rwanda rukwiye kuzuza amasezerano, Burundi bukuzuza amasezerano, na Kongo nayo ikabikora gutyo. Turasaba abashaka gufasha u Rwanda cyangwa abashaka gufasha muri bino biganiro ko babuza u Rwanda gukomeza guhatiriza cyangwa gutuma ibihugu by'abaturanyi bishotorwa cyangwa u Rwanda rushotora ibihugu by'abaturanyi. Kuko u Rwanda ntiruzi ibizaba nibaramuka batatse Burundi, ntabyo bazi pe, nta gitekerezo babifiteho. The neighbor countries, because they don't know what will happen when they will attack Burundi. They don't know. Utekereza ko ari ubuhe buryo bwiza amakimbirane muri Kongo yakemurwamo? Kunyura mu nzira y'ibiganiro cyangwa gukomeza intambara? I can say that navuga ko ibiganiro aricyo kintu cya mbere cyiza cyo gukora mbere y'intambara. Ngaho nawe ibaze twicanye hagati yacu ubwacu, hanyuma ku iherezo n'ubundi bikarangira tugiye mu biganiro. Ibyo se bizagarura n'ubundi abo bose bapfuye? Kuki tutakemura ibyo bibazo mu mahoro mbere y'uko dutekereza cyangwa mbere y'uko tujya mu ntambara? Uyu ari perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yasobanuraga impamvu ashobora gutera u Rwanda, ngo u Rwanda ubwarwo nirwo rwatuma ruterwa, kubera yuko rero radashyira mu bikorwa ibyo basezeranye n'ubundi nta kindi cya nyuma kizaba uretse imirwano. Ariko akavuga yuko inzira y'ibiganiro ariyo nzira ya mbere. Ngendishukuru Mungu Jean Dodi. Ariko ndibaza, ese niba Burundi koko bushaka kubiganiro, kuki bukomeza Burundi ntwaro ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda? Ese kwita u Rwanda igihugu cy'igitugu n'ubugome ndengakamere nibyo bikenewe? Ngendishukuru Mungu Jean Dodi. Uyu munsi ikiganiro cyacu reka tukirangiriza ahangaha. Nyarukire muri comment n'akaramu k'umutuku niba araho bitagenze neza, ucishemo agakubuto ubwira icyo gukosora. Niba araho byagenze neza kandi wibuke kuduha credit. Iyi ni WXTV sheni ikorera online kuri YouTube. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.